hapa shangoni auna muthu ane angari akushuma a si ṱoḓo vhona zwithu zwawe zwi khou bvelela kana zwi khou recogniziwa nga nḓila ine yone nga uri zwi khou recogniziwa ngayo. Hezwi ndi khou zwi amba nga murahu musi ndo sedzana na vhathu vho no nga ri ndi vhathu vho actor, ndi khou amba vhathu vho no tamba matambi aneya, anga vha TV-ni, anga vha radioni, nga vha dzi stage hanefho ni nga wana vhathu vha khou ita dzi drama dzavho hanefha dzi holodi. Ri nga ri khou amba ro sedzana na vhathu vhone vho ri ndi vhaimbi kana ndi dzi artist, ndi vhathu vho vhaḓa, ndi mini, dzi comedian. Ndi ri nga amba ḓuvha ḽa nga ḽisatsha vhatambi vha bola na mini zwoṱhe. Ndi khou amba mafhungo, ndi khou amba nga murahu musi ndo sedzana na fhungo ḽanga ḽa hashu ḽa Venda. Ndi kale ndi tshi ḓi ri ndi ḓo amba ngazwo fhedzi vha zwi ḓivha tshiṅwe tshifhinga hopfhi ndi tea u ita ndi tshi fhumula nyana thiri. Ndi khou vha ṱanganedza nṋe fhano kha the podcast, kha ḓivha ndi duka ndi si wana ndi ṅwana ndi wa maunguni ndi tshi khou hanefho hune vha vha hone uri vha kha ḓivha vhuthevhelele ndi ḽa vhuṋa ḽo rali Shillers Day. Matshelo ndi ḽavhuṱanu ndi farasi maṱeki avho no kuvhiwa afho akho thambo dzo dzudzanyea. Ndi khou amba uri hu tshi khou duba buse ri khou sanela tsini na ṅwedzi wa nyendavhusiku ri tshumela nge murahu dzi ḓo vhuya fhedzi ndi sathu ya phanḓa a ri bekhela nyendavhusiku na mijaivo na mini na miḓifho. Fhungo ḽine khou bvisa vhuṱungu ndi nga murahu musi ri khou sedza uri hafha kha shango ḽashu ḽa hayani ri na radio dzo vhalaho nga maanḓa. Ri songo sedza Limpopo fhedzi, ri songo sedzana naḽo nga u ralo, ri ro sedzana kha ḽa Venda ri na radio dzo no vhalaho. Ri na dzi community radio, ri na national, ri na commercial. Ri nga ḓo tomba madzina a dzi radio mara ri na radio dzo vhalaho. Zwine ndi khou amba ngori ndi khou radio dzo vhalaho ri khou sedzana mafhungo uri entertainment yashu ya ḽa Venda nga maanḓa. Na dzi personalities dzashu dzo ramba zwo ri tshi thoma vhatambi vho nta mini na mini. Fhedzi wo nga to sedza wana uri matsheloni masiari madekwana kana kha dzi show dzi khulwane dzedzi dza dzi morning drive na dzi afternoon drive, kha dzi radio nga sedzesa vhathu zwithu zwine zwa vha uri ndi mafhungo ane nga khou itea. Ndi tshi nga ṋea example sa Mizofili zwino hanefha o bvelela khou phusha mafhungo ane a cancer o inesa prostate cancer ya vhanna ine iwe vha ḓivha zwo ri wala kha dzi test kha vhanna. Zwo rala arali huwe zwo itiwa nga muṅwe muthu kana nga iṅwe personality liṅwe lushaka u tou vha vhudza ngoho radio dzashu dzoṱhe dza ḓovha dzi murahu hawe dzi khou interviewa dzi khou ngo pfhesesa uri zwo ḓisa hani hene u khou fila hani nga mini na mini. Fhedzi hu tshi ḓa kha zwashu u tou amba ngoho dzi radio personalities dzashu a dzi zwi dzheni. A tou amba ngoho ndi nga ḓivha ndi khou khakha vha kombona ndo dzula so ndo ṱungufhala man. Ndo ri ngongo everyday ḓuvha na ḓuvha ri vha ri khou pfha mafhungo a shango ḽa nnḓa kana shangoni dziṅwe dzi province dzashu celebrity dzi radioni ḓo dzi dzhiela lini nṱha, ni ḓo amba lini nga hadzo. Zwi nga vha zwivhuya, zwi nga vha zwivhi, zwi nga vha zwifhio na zwifhio, zwi tea u ambiwa. Ri tshi khou amba uri ri roṱhe kha social media, a hu na upfhi kha Twitter, kha Instagram, kha Facebook, kha dzi WhatsApp, kha zwa tshiṱangani, kha khoroni, kha mini, ri roṱhe ri amba ri a sea. Fhedzi ri ḓo tika lini zwashu, ndi lini ra ḓo wana uri mafhungo a khou ambiwa, ndi lini hune ra ḓo wana uri ri khou tevhelela zwithu zwashu. Ndi uri ra zwisa radioni ngori vha nga sedza zwino ha nga vhona na muimbi kana u bvisa albamu kana u bvisa tombo ḽi khou sinḓa luimbo lwa ri tshi lila lwa ambeleliwa nga nḓila ine vha wana uri na biography ya hone i hone radioni hanefhaḽa na mini kha dzi radio dzedzi. Zwi a sia zwi khou takadza. Yes, ndi khou livhuwa nga maanḓa uri nndwa ine ḽa ra vha ri nayo ri khou ṱaṱisana ri tshi khou ita mini yo ri muzika u lidziwi, muzika u khou lila radioni. Afho ndi nga si ṱo ndi khou ri mini, muzika u khou lidziwa full force. Na musi a thu tou nga nḓila ine nga ri vhaimbi vhoṱhe vha khou lidziwa mara vhunzhi ha muzika washu wa hayani u khou lila radioni. Zwino ho sala fhungo ḽeḽi ḽa uri na mafhungo ane a nga khou itea matsheloni a vhaimbi a vhathu vho actor vhafhio vhatambi vha bola dzi social media influencer ngori ri nadzo hanefha hayani o zigi khezwi ndi zwithanga zwine zwa posta kana zwa amba tshithu kana zwa ita mini vha na vhatevheli. Hanga pfhi u khou badela muthu kana mutambi wa bola kana mini a huna ḓo ḓivha zwo ri itea mini. Ri ḓo sa ri khou sokou speculate kha dzi Facebook na dzi what. Fhedzi ndi ri fhungo ḽashu entertainment industry yashu ya ḽa Venda kana nḓowetshumo na vhumvumvusi ya ḽashu ḽa ḽa Venda a ri dzhie i vhe serious. We need to make our entertainment personalities interesting. Who knows? Maybe ndi nḓila ine vha ḓo blowa ngayo vha duma vha ya kule. Hape na musi hapfhi muthu ndi celebrity kana
TV kana radioni kana mini vhathu a vha dzhieli zwithu nṱha ngori a huna that communication, a huna that exposure. Ri khou balelwa u swikelelana, hu na gap hafha vhukati zwine arali ra nga kona u bridge ḽi gap a swika hune dzi personalities dza kona u vha na that communication, ha kona u vha na mafhungo exposure, dzi blog, ra kona u vha na access ya zwithu ngori zwiṅwe zwithu ndi zwo ri na hanevha vha vhatevheli na hanevha vhathu vhashu hanevha vha dzi actor na vhaimbi na mini na zwi konḓa nga maanḓa uri muthu hone ni mu interview kana ni wane information kana ni ṱoḓa u pfhesesa tshithu ngori ndo pfha ni mfonele no ni WhatsApp ni ite mini mara phini uri ni wane kana vhudza pfhe thi ite hezwo. At the end of the day reason yori vhathu vha wane information kana zwithu zwi kone u tshimbila exposure mini ngori na zwa dzi endorsement na mini zwi ḓa nga u vhona uri vhatevheli vha khou interact hani, fhedzi ri khou lack that thing kha shango ḽashu ḽa Venḓa. Zwine nda khombela zwone ndi zwa uri dzi media platforms dzashu dza ḽa Venḓa a dzi shume nga nḓila ine dza ḓi sia ndi uri ri khou bvisela zwithu khagala, ri khou expose zwithu khagala. Hape muthu wa vha khou dina badi mara wana na luimbo na luthihi lwawe ri sa ḓivhei, na zwo ri wa actor badi ra wana zwi sa ḓivhei, na zwo ri kha dzi YouTube ra wana zwi sa ḓivhei ngauri hu tou nga ri a ri na interest kha zwashu, ri na interest kha zwa vhaṅwe vhathu. Zwashu a ri na ndavha nazwo, a si uri ndi mbilu ya vhutshivha, ri na that day ri demotivated, a ri na self confidence, a ri thembi products dzashu. Nṋe vha ri ndi bve khazwo kha ḓuvha ndi duka ndi si wana ndi ṅwana wa maunguni heḽi fhungo ḓi ḽo ra sedzana ḽo na vhaṅwe vhathu, fhedzi ndi khou tou humbela uri na dzi radio a dzi ite something. Radio ndi dzone dzine dza swikelela nga maanḓa ende information vha khou i wana kha i nnḓa. So program manager, producers, vhahashi ri khou humbela ha vhathu kha vha ite something nga hezwo zwithu. Nṋe ndo rali ndi ḓi wanela maḓilutshele ara khou rothola ndi ḓi nwele muvhili vhe right. A huna zwiṅwe mbekanyamushumo e ḓiswa nga anea maḓi, maḓilutshele, vitamin water, vha zwi ḓivha. Babalasi a i bvula ya bva nga tshivhana, ndau ya nduna vha tshi ri ṱoḓa vha zwi ḓivha. 0826937124 website www.venrabradio.co.za, venrabradiostation.co.za, ava ndi www.venrabradiostation.co.za, zwa Tshitangani.co.za or minext.co.za. Nda nṋe amara here manzhi ri ṱoḓi a amba vha songo wango subscriber kha hii channel, vha klika na kula ku button kwa kudulogo uri vha kona notification dziṅwe video dzi tshi dzhena. Yebo ndi ḽa vhuṋa Sheila's Day.